masa gadu bigiye abi gantanga kakiti wene na basi fu ala den konu di jo tapa den golu fu nyanda e soifa dipi koni di masa gadu abi fu meke sani weda deyanga netie desinya tapanda itakie soi fa bigi fasi fu masa gadu. We masa gadu meke tapanda nga gonta puya ye ni bakadati nya teke doti meke sama nya bo libi bo gwanya sama no solo fu meka ton tutu libi sama agadu fu lobi meke libi sama di geyen e ye libi sama di tainking a meke den fianga lembe sa libi makandi we na so anya bigin da libi sama be sakaden sefi ele speki masa agadu gan le speki libi makandi angin na so de libi go te namu wande ye ni satang adidibi akolimang akole o mafunya sifa bon di masa gadu be bali den taki jamunyang nya gemang ni sefi nyantu na fasi ya libi sama kaka futu libi enke fa masa gadu abe wani na so libi sama go en egi pasi dana ogi du anga takudu fu libi sama ya chai pati kwa libi sama nga masa gadu mindi ni masa gadu dipi den puna mui pisi pesri de kai eiden ababe poti den fu den tang matoku sefie masa gadu lobi libi sama icho abe den noi changi fu masa gadu fianga libi sama be libi pati pajanga den sefi ma fa masa gadu dia paiti fasi kin sonde takudu anga ogi satan sonde fukutu libi sama giden staffu fa takudu anga ogi fudende nono ye kweti we anya paiti buku fing so bum bible buku da masa gadu soi fa poti fu woko fu puli bi sama pasi fu ja fende staffu ya wan fu den fosi sama ye di sesanya kin na abala hamu we abala hamuye na be wamang di be libi lecho pu fasha masa gadu fesi masa gadu be permission fu seigen meke den baka piki fien hipi mo den stale tapwanda we wande ye ni masa gadu tegi abala hamu faki awan kodoman piki fien isaki bongen enke wampa imang da abala hamu fito masa gadu nya komoto fu godu enke fa masa gadu sendeng da ala disi na fu tesi abala hamu lukunamo fa be lespeki masa gadu kisi mana moja kaka nefi fu kia mampiki fien nya basia fu masa gadu konde tapweng bika sitaki abala hamu abi fele fu masa gadu tutu da be wani du sabe tayi gen fu du we namu abala ham daye nya shwa maskapune bakade fasi anyen tutu aino wankatuku namu ago teke amaskapude bom begi di masa gadu da na isaki pesi dana so masa gadu soi abal hamtaki wa manskapu ofu wa metien ke wa manskapu na fuki fupu ogi angatakudu na mona atende fu tenke abegiden atutu sani fu pai fatakudu anga ogi fu libisama da pefogi angatakudu be pati libisama anga masa gadu da asani dibe okonde be o meke libisa manga masa gadu da ikon libi makandi baka apaiti pisa ni masa gadu buku etaki fu wansama
di be o kong fu dede fa ugi anga takudu fu higo ntapu. Lechen ke fa mans kapu be teke a pesi fu mampiking fu Abrahamu. Na leti so asama de be defu konya be o teke a libi sama pesi fu de mbesa fende pardon. Son sama itaki asama de be defu konde na kelestesi. Awang di be o kong fu se kago ntapu kombung anga masa gadu baka fu alateng. Den taki mang fu masa gadu a festeng betaki somen sani fini fa kelestesi o mentenchondo yali fo shabe kong. Ataki mang fu masa gadu de kai Yesaya betaki a fesitaki a kelestesi be o meke kong agon tapu awang gan fondo fasi abetaki wa umanja goma wanteng be o meke wa mampiking na de be o kayen ayeye fasi a mampiking fu masa gadu. Wantata ki man fumasa gadu de kai mika betaka fesi bakataki a kelestes be meke a Bethlehem foto ye. Da wantata ki man fumasa gadu baka betaki a kelestes be waka a wambuli kitapu go a Yerusalem. So se efi tota ki man betaki fa fasi fa Yudasi wanfu de baka man fiembe o seleng. A parti taki man Yesaya taki a fesi sa kelestes be okodu. Abe o taki a bunyunsu giden poti wang de siden boko atimang balita giden sama dija stafu katibo taki ukomoto stafu akatibo konde bobo ye so se fia bali bo skopu taki ayudo di masa gali wani puen foloko takudo nga ugi weso da sama na kelestesiano ainya bigin fatendi we Libya da pahita ki mayi se sikon some sama deng taki ena wang di den taki maf masa gadu be taki afesi ma masa yi sesi de moy ke wanta ki maf masa gadu ye den sani di yosi anya kino ya na sani di sama di shanga den eigi ayin se fiski fi poti ayni bible buku we anya kino ya waman pe enke masa yi sosie ne ense fi konsitaki ba na wasama di waiti saifu pe enke masa yi sosi ma den dudi sinamo fu libi sama sa fustang awini ja libi fu masa yesesi chai kongi libi sama gon tapu asiki fienso mi gan les peki matite yo fili mi se fiendo suku den sani fini enke fade waka fu ski fi sende giyu fi sa sabi tutu taki den sani di beleli na tutu sani dana atende dana mogan kounu di de kai au kestesi be tilo ma foto da hello di be ti Yudeya ne masa gadu senya basya feni de kai Gabrieli gwana saleti awan piki kwe yumande kai Malia di amakeli anga mawanting wenya basya masa gadu taigen taki Maria, na fele. Masa gadu teke fuseigi. Yo janga be, da yo meke wa mampiki. Ta chapiki ya meke, da yo mukaye Yesus. Oh, mafame du janga be, miashi bianga mawanteng. Wena apa iti ye fu masa gadu okwa ni anga kaki. Da yo janga be. Da fu da jele meke, den sakaya piki ha. Piki fu masa gadu. No icha ti den sakaba. we di abashe tagi Malia so ne Malia go awan foto a Yudeya go luku entia Elisabeti ense fi be janga be wan fondo fasitu Oho, Malia piking. Yuna mo save man for he gon tapu. So se fia piking fi save tu. Bika dimi ye gimiodi. Nya piki ani mi be pisi te ashikopu futu. Eba, mi gafa masa gadu nga mi hiyati. Neng na mi yepi man. Dala teng sama sakai minintaki aso masa gadu beseigi mi. Atukusu. we anya tenya ye da mo gan kounu fulo ma foto be se no ambos kopu gona alden konde fulo mataki alla sama fia mu goski de nem poti alanti buku a konde pe de afo be meke
Nasa Yosef se efe gote ado Bethlehem ayude a pisi wata fu poche nentu. We Maria empoti mo fu man se efi gwanging. Dadi den do Bethlehem foto da pesi abede anyalancho sumo fu dentang. Abe fu ginging ne den giden wan meti peng fu dentang. Ase finetia ne wollo Maria meke. Da wantumambe wakiden skapu fuding. Ne wanten so ne on basha fu masaga du kon aden. Ne ala pesi kin jellen ke gande. Bikanetia da yepi mafu meke kwa gonta fu a Bethlehem foto. Ne na klestesi amasafu. Ne jabasi yagwe ne den skapu ma feti golu kwa piking. Oh, diden godo ne ne sha piking didon anu on baki pede poti nyangi meti. Dana dena den fosi sama digo taigi sama bunyu sutaki aye pimang meke kwa gontapu. Ne baka etidei ne ne kocha maika mampe sigeng enke fa weti taki. Ne de kayen ye susu. Namo Yosef anga Maria chayen gwa Yerusalem fugo pocha masa gadwana. Manamo ombe de anyama makeliki de kai Simeon. A pa che beta igen taki a be odede fosha besi a kristesi. Kieba masagadu idusa ipa misimi danu misa dede angawanko wati bika mise fisi ayepe man di sende kon di alasama mete masagadu segi utumaye. Dari den se kala sani tede kaba enke faju weti taki ni Yosef anga Maria komota Yerusalem ni de gwa anasaret foto baka. Manamo di Yesu abitu alufuyali ni Yosef anga Maria chayen gwa Yerusalem na Pasika fesa. Ni ja fesa kaba ni de gwa osu baka. Debe den kitaki masa Yesu be gwa anga ding ma Yesu be fika baka. Neden dai go baka a Yerusalem go sukwen. Baka di de ne fending sidon yama makeliki adelele mamindi. Ayali ki padelele gadu wutu. Ma ense fi be accident sanito. Da ala sama di be yesa be taki be fondo fa fasfa be fustansani anga fasfa be piki baka. Oh, Yesu su piking sameke edwanga uso. Tidemeka di fudi de mianga idai bo kwede sukuyu. Usaide meke uboko ide sukumiso. Wasabita kimi mude ande sani fumitatano. Neden tekeng, nede go baka na saleti. Namo da pike go ikon. Omo ay bigi, omo enfusta yo pasani. Da masa agadu angalali sama fia lobien te na spoutu. Demeke kinoman, dide fugisa matanga sikianga felon, e chai kongiwi, wan felo fuge nesesi proyek. Famasa a Yesusu, libya kontapo. Demeke lepchen ke fa abunyusu fulukasi sikifeng. Da di futina fei fiali, fati futi beliasi, da gaman ponti esi pilati be taki fa pisi wata di de kai Yudeya. Konu hello desi be chai Galileya. Anna sianga kaya fasi na bede tumo hei begiman. Ne masa gadu kai Yohanisi, pu ayan sabana fu bigi woko. Nyagona pisi wata fa yodan liba goi bali aboskopu. Ukonteke do pu fudai ulibyo, da masa gadu sagi upa don futakudu wanga ugi. Letien ke fa paiti takimang fumasa agadu Yesaya benski poti agadu bukutaki wansa mai bali ainia sabana taki umeka wan pasigi akon fumasa meka wan tampu tollo pasigen meka den dipi kon hei da uboko de mungo ton pata doti meka la den kon page fo pasi kontampu letio po
ala diolo lo pesi se fi mu conseil ka pala doti da la sama o sha yepi fu masa gado un sine ki panzo Diwani staki so, nene sama action taki, weda saumu duno. we fu sama abitu impi da gisama dina biwang e fu sama abinyanyang da gisama dina bi fuanyang Ne wansama je pikilanti moni action taki. we mestio saumu dumo wa mupiki moi pimoni moi ke salanti taki umupiki sawe ke sudati mudu wa mwe doengi sama fugi umoni wa mwe leigi sama fuchaide ngwa kutu meke amoni dilanje payu saiwi Wene aladen sa pak se taki, anaye pimang di masa gadu bo sena kongi udayano. Ma piki den taki. Mie dopu wanga wata maumwe luku wa ukwami baka di makti bigi momi. Mami ajende sai fulosi susupua futugiense efi. Au dopu sama anga apa iti yeye anga faya. Adeka baka bafuse kanyi nyamfieng. Dembu nyanyang au kibine mba koto. Dempoli wang au ichai ni faya. Nambo diwani skabata kiso, nya dopu ye isusu dubu. Oho, da ya dopu enkaba, nya apati ef masaga lu saka konen tapu enke wando ifi. Ne wantongo gompa tapana taki. yuna ni mafiki dimi lobi nyaki episi anga unity Dana diten tiyali masa yesus biabi ja dopude. Manamo, jak motu na yu dani liba pene dopuing, da ayef masa garu beden tapuan tanga fasi. Nya ye chayengwe anya gansa bana ini. Ne satan adidibi gopu beyanda 40 de ilanga. Da aladen de ya masa yesus betanson de nyang fu begi. Ne bakadati nyangi kiente na spoutu. Nyade dibi taigen taki. Dina mabik masa gadu tutu. Taigire sto ya mekele tombele no. No, bika masa gadu buku skivi taki. Nanya nyal na moyo luan sama alibi. Ne adi dibi chayengo wan gan hei pesi. Nya so aden kone fugon tapu, anga aden gudu fudeng. Nya taigen taki. Isi ala de Sunday na miabi alafia. Asamadi mi wani mi gide. So misagi ala de konde anga den gudu fude. Masutu kini adoti begi mi fosi. Masa gadu buku skivi taki na masa gadu wan kodo mu begi. No wantasa ni mo. Nya dibi chayengo a Jerusalem, tena mo hei pesi na tapo sama makeliki. Nya taigen taki. Dina mabik masa gadu fe saka kumote ya gado tenda usi. Sani na udu bika masa gadu buku skivi taki. Masa gadu komande ide bashi ya pe konfanga yu. Kweti, masa gadu buku skivi tutaki. Wa mupube masa agadu fuwi.
bakadati ne yei susu okon anasaleti atabekia. Umitiwa mama. Umetieda. Nya pete yakina de fulen judo, nya gona akende kinke pa be gwenti. Te wan pisi, nende kayen kwa fesi falisi. Nende ge wan pisi fu gadu buku, di wan first thing apayita ki masa gadu di de kaye sa ya skifi. Ayeye fu masa gadu diami tapu. Masa gadu sendemi fu takia bunyo sufien, giden poti man. A sendemi fu tagide sama di de tei taki misa pudi akatibo. Ben di mai sa kombung. Ayudo di masa gadu teke gambo atifasi fu luku libi sama. Wea hi sani di milei masa gadu buku de na fumia itaki. Nede piken taki, no, anayu, na yepi mani de fuko na samade. Weda wani koche dogi mitek kabita ides myself kini bigi. Mahali kibung, meke mitai gyu, taki wapa itaki masa gadu na abine nesef kondeye. Wedi masa yeses taki so, nene samade bejape, neja bibing. Mape fudati, nejati bonte jain le binyang. Nene chayengo tena mongo mofu, futote ntowe gwadoti. Matefu de membe, ne kuli awaka pasade mindi igwe fien fia, nyagwa kafana yemu, na sefi pisi watafu Galilea. Na atende, da den sama fuluma konde be feti wini Israel konde. Da na sonde be tia konde anga tangana. Den sama be yangi te fu ayepi mankong fi den puna aduengi yaundo. Ne masa yesus tagi Simon Petri safi simantaki. Meke misidwa ini boto da waipi kisogwa midi watagini. Iya. We den sama be kon chai pi fali ki masa yesusu. Nyasi don anya boto fu Simon Petri si, ele den sama sose. Ne alele den taki. We one day, ne wanfali seimang anga wamaje pikilanti moni yogo begi na mama keliki. Namo ni afali seimang wakago tia fesi kaka ide lukutapu ni abegi taki. Masa gadu gantangi fi fudimi atia tanki amang je pikilanti moni. Mina ifufuye, miagili, mina ikoli sama, mina iwakanga tauma boiti miumang. Mamida chete yangi tuleiswa wabiki fu begi da mipati ala sami fendi ating da mechewa wampisi kongiyu. Namatende da maje pikilanti moni betampu tiafa awe apo pede lukutapu sefi nyaulembo fati begi taki ke masa gadu mitata bichari ati fumiba weme taigiu amasa gadu ainda na maje pikilanti moni woko mobu bikate hei sefi masa gadu boko isaka saka sefi masa gadu heiyu waya boto gwa mindi wata towe sefi kisifisi. Mesti, hine tu to ese pisuku fizika ba. Sonde fu kiswansi ba sefi. Dina itaki so,
dawo iti lukubaka. Yakobesi, Yohanisi. Yakobesi, Yohanisi. Fishe monyo yao, wabanga obotoko ye pimi yao. Neja bakon, ne den kis den somen fisi puja den tuboto te afika piki somen fu den sungu. We di simon pedili sisi den somen fisi masa yesus meke den kisi. Nya bali taki. Masa komantam se aba bikamina wa musa mase fifi tampa mise. Simon na fele sefi bika fanafti de to fisi man fu kisili bisa machai kwami. Weda wali kimi wautu ye da ukwami da usafende tutu libi. Usukuma sana ayu dia de fende yaite. Bali kaya no dia de kosu be yaite. Meke ibi sama da fika inkuku tudu. Poala den taku denki anga du adede. Dai kwa masa da sa so yuen boati so se fia sa giyu pardon. Dana so usafende pisi anga suchati fulibi. Ne waide man fu jukele kili de kaya elesi. Kuma masa yesus kombe gen taki. Ye isusu gantangi teke chali atifu miba miwankodo umampiki mfutu alifu yali sikifu dedi ya usu na kongwanga mini andaba jailesi apiki fi la silibi kaba de fi meke masa yesus gwa yo swandamo jailesi na fele oli abibi fi de godo bika umampiki fi okonde bumbumbaka. Ne de do awsofu ya elesi. Da aran son fedi be jape be ke e bali ga jomaje e chali ga anchali. Bi ka piki wan piki be la silibi tu. Kote ake apiki adede asibi isibi. Piki uman Opo. Ugiensa ni funyang. Mausia di pasaya wa mutagi na wasamaye. Wene bakadati ne masa yesu siwa mande kai Mateo si sidon epiki lantemoni nya kai entaki kongwa ngami
Namo masa Jesus go amongo go begi. Da tana amongo de begi wan hi neti. Ne di mamante do, ne akai den sama di be wakani mbaka kon. Namo ateke twalu fu maini, ton apaiti boskopu mafien. Wana Simon di de be kai petri situ. Ange mbala andeleasi. Yakobesi. Yohanisi. Filipi. Bartimeyosi. Mateyesi. Tomasi. Yakobesi amampiki fuda alfeyosi. Simon Selotu. Yudasi apikin fu Yakobesi. Anga Yudasi Iskariotu amang Josel Masai susu giden sama denki. Nyata gine baka man fentaki? Seigi fu di denke mofina wan. Bika ofenja bon di dia nyanyuti fu masagadu. Seigi fu sama di yangi fu denke fu masagadu wani. Bika masagadu giyu asandi yangi ide. Seigi fu yu di libi sama ibose fu di upoti bibi na mampiki di saka konto libi sama ya. Ujombo pisi se evite de du densani yangau. Bika wakisi wan gampa ima masagadu. Na tu sama fosten be douala soto giyanga de fosten apa itaki ma fu masagadu tu. Ni masa ese siwan guduma emeke tobe ngam poti man fa payeng ala samu payeng. He lufu je taki gudu kaba don nabi masagadu fanudu mo. שמעתם? הוא לא רוצה להיות עשיר. Di ton he lufu die jombe la fe meke pisi. Bikawante kona sosoke ogwe ke fu pinaide. He lufu di sama igafa fu diwe libyen ke fade wani. Bika na soden sama fu fosi be gafa sama di be gifali si boskopu taki dena apaiti taki mafu masa agadu. Mada wali kimi umulobi den fe anti fu so sefi umudubungi den sama die buuse utu. ברכו את מקלליכם והתפללו בעד הפוגעים בכם. We efuansa manaki wambala na esikifesi. Dayata segien mekia nakitu. Efuansa mateke ijakti puin pigientu. So sefi efuansa mabegi wansani fi na mombien magien. Efuansa mateke wansani fiu ya muteke nembaka. תן לכל המבקש ממך. ואם אדם לוקח ממך רכוש, רכושך לא תתבע שנית. We are fasify wani sama libyanga yu. Na let soy mu libyanga sama tu. Bika sotu wini ha bisefi. Efi lobi den sama di lobi yu namo. Kweti. Bika na so den sama je libi sonde masaga do libitu. Da ifi dubungi sama di sabitaki o dubungi yu baka. Da sotu wini da tyo yabi. Na abi na wawini. Bika de sama je libi sonde masaga do. Na so den se efi libitu. Ma afondo den sama fa masa ese staka nga so tu maya. Te gutaki aulien.
Nono, naso, ma lobi u fe anti, dubu giden, to yu sandi giden, u wamulu kutaki de mu guen baka, da to libiso, da wo feno an gampa ima masagadu, so sefi, wo geu tata masagadu sefi, bikana swai libi. Abi boati fasi fu libi sama, da yepi sama tu, dina igenda sefi. Naka gitawan da kargi sefi na ukomiti ubaka. Naka gitawan taki amukisi staff wansani diadu da masaga du sefi na staff yutu. Ya moli sama nati meke sama sauli nati baka. Lobi fugi sama sani da masaga du gi baka mwenke saibe poti paksei sefi. Bikanga sefi sani diye teke maiki san gisama na dati jo teke maiki san giyu baka. Weda bendi masa po chai bendi manana. Kweti bika halen to kaya ni goto odede. Da fu saide meke ebo kwede fu puwa pikin balu DJ ni wata wai ma aga pisi gobo DJ ni sefiai inaishen. Namo, ngomandi bijande sama ende balitaki. Oh papa, masaga du seigia umandi mekeye. Uma, sama dia alki masaga du outuye, edu saata kiye, seigi mo umandi mekemi. Mambesa wan sabia maya. Iden kita kina aye pi mandi gadu be sendegi wi. Manamo, wan fale sima de kai Simon kai masa yeses fu konya ne usu. Ni masa yeses go, ne desi don funyang. Te wan pisi, ne wan mocho man kondo de. Ni dak den safe taki, sama ya kondo ya. Saudu. Dadi Simon si sao maidu, nyai kuto yen safe taki. Ma yei susu ya sadewa paiti taki mafuma saga du tusu. Akan ofuso abe musu sabi sama na umandi oliende. Simono, tumambe yu moni awama, wan yu feifi ndo lusukolu ata wan yu feifi dosu. Namo dia po ifinya moni fu paya mambaka, nyamantagi netaki, ufika moni adefu upai memo. We down du fuden tumaya o molo bi amal di debe mpai. Sami denki adufu feifi ndo dunsu. Weno ipikibum. Isha umaya diu kai mi kwa yosu ya meke moiti se fuasi mifutu ma umaya wasi mifutu ange watain de mien ange ede owi. Di gimi odi ya bosi mi bahasami mafanafu mikoya nya umaya ibosi mifutu. Di mi kwa yosu ya kanja paiti fatu amede enke fa ugwenti ma umaya kandi amodi sotu apaiti fatu amifutu. Aumaya bedu somiogi tu mamigempa don fala fia na dati meke isi alobi miso. Ma asama die denki taki na wampiki ogi na madu ne masaga du gempa don fudati de na piki sonamo au lobi masaga du. Uma ikisi pa don fala jogi di bedue. Abibi fiye piu da gofi ya usu ngwampisi yati. Di masa yeses taki so, ne wan tu fuden sama ekutu taki. Sama na sama takai gisama padon futa kudu nga ugide. Da bakarati, ne masa yeses gwanin konde. Da ipati abunyusu, jetaki fa nyunti fu masa agadu. Da de 12 fu bakaman feng, anga waluma sama jabe puta kuyegi begwange entu. Malia Makidala, Yohana au mafukusasi, waide mafuku unu helode si paleisi, anga Susana.
mada kuni hello desi be puem bala o manyana ne yoni sho balen fudati ne pefo kaba nyaki shi wani si soto dongosu namo ne de baka fu yoni si go cha dongosu anda go taygi wani sala sama sa yese sedu juna kido wankonde ni usi chai pisa mai go beli wan dede abeja wankodo man picking fu wa man demande de fika ganda ne masa yese si shauma ne nganta ali fen kishen nyawle da gitaki yonkuma opo nya boyweki ne masa yese staki umaluku ipiki yabaka weda gwa kishen chuwa gimi efu ne na ye pimang di masa gadu be pa misi fu sende kon efu kanja ye pimang dia baka fu kwete woni de baka man fu yoni si go masa yesusu ne ni taygen taki Yohana sende wifu kwa kisi yutaki efu yuna ayep mandi masaga rube pamisi efu sonteng ayep majabaka fukwete ugotagi Yohana si baka de sanduesi anga sawe fumi taki bendi maisi sani baka lama iwaka da segi fusama diteke bibi we one day ne some sama kumoto alen konde kwaliki masa yesusu nyagide wage sitoli one day ne wampandi go mango checha wasi fi enfugo ni afukai asikimpasi ne sama waka masidin so se pikin fo fe kompiki den yang afukai asitoini didembo kwain kwatapu ne dendede bikade lutu abepo igodipi ondo loti fende wata afukai aini maka didengo kon anga de maka makandi ne de maka pasuma denki afukai abundoti de dati go te kombigi mekenya chaipi apu wando ton fusambe chacha masa da sawanta kage sitori dita kide we udati finja ukasi fusabi denki bi toli fa nyunti fu masa gadu madenta sama da na agesi toli me giden bikanga upo point de naisi anga upo boyesi de na yetu weda apu fa agesi toli deso asi dati na wotu fu masa gadu apati tapu jasi kai dati na desama deye a wotu fu masa gadu ma didi be kompiki a wotu po indi ati meke dia sabibi fu fende alibi futego apiti tondo ti jasi kai dati na desama deye a wotu dade teken anga gampisi ma na igo dipi aini diati bikate to be nga notu mitiden futesi lukwe fide bibi tutu da wante de fika bibi apisi dote nga makapiasi kai dati na sama ditike wotu tutu maboko edefu gonta pusani anga feti agudubaka anga ala gonta pupisi kiempo aini diati ni bikade sani ya fudi ati apisi bundoti piasi kai na sama de alika wotu anga wantutu boati da ya wotu pasi anyati fugo so sefi ay teati oli do fu tenki ya wotu povini anye libi Tele tia beni a inyosu. Yuna ipote atafa ondo ofu teke sanitapwen. Yopote atapu ofu ole a hei fasa leti kimpe etigela samanya osu. So se vino wansanyo kibi dina ukwa kin fusamasi. Da didwa yu faye aliki. Bika sama di kisi wansani fumasaga tu sa kisi mo. Masama dia kisi na wansani salasi. Ala api kisuja denkita ki abi. Masa imanga de bala fija dose de wansi Myself sama mi manga mi bala sevi na sama de masa galu wutu da de dusa ataki the one day
ni masa Jesus tagi ne baka man fen taki u gwa boto meke ko tigo na ba se fa se so ni de gwa boto ni de waya mindi mana modi de aba ni masa Jesus di do isibi ni de baka man fen balien taki masa iso we dede koye pi we sungu dede ni masa Jesus sopo nya kasha winta nga ganse ke wata nya wata nga winta kopi one thing madapia bibi fu bede no ni bakadati ne jaba gona konde fu dengela se ni sama na ba se fu khalileya ne di masa Jesus ko mota so ne o mayabi somenta ko ene ntapu konen Samyanga yapi masa Jesus mabiki pali bilibi kado atapu gantang na staff mi ba fade kaini nami de kai pimang na tobe oko na staff peche teba pu sende gwe ni dia kwanda ne netakuwe komoto na mantapu gwani jagu ne wanting ala jagu losa ka mongo hu chawata julu de pi ne demandi be luku jagu longwa konde go taygi den sama sampasa Gantangi, fika pesia. Komoto fikawi, gwe. wene amanjabe de si begen taki gantangi ba miwani gwanga yu no dai go tagi de fami fi yo gambu ndi masaga dugi yu ya ni masa Jesus wanga de baka man fimo wang komoto gwe awan pe si ko so be saida konde maden sama sabi pedengo ne de fa kan te de godo nyanda da dineti yudo ne de baka man fen konen taki masa
mo bo fi sine sama gweno bika ko latika ba asaba na pe de na abisa ne funya so se fu pe si si bia de atu boyti fu teli uma nga den picking da ba sa de wasa ne fu fey fi dun su manenge so Gidenya nyame kedenya. Oh, mana fe fi bele nga to fisina mo wabia. ne masa yesus teke den fey fi bela nga den tu fisi nya begi gi masa gadu da Masa gadu gantangi fiye fudigi unyanya fu unyang na fasia. we ni na sama nyan tedembe fu king to ku de baka man pikete sare nyan fika fu twal fu gamba kisi da wanta de ne masa yesu su wambe go begi awan pesi ne de baka man fen konen nya accident taki Sama itaki mide. wegi son zama yona yohani shado puman ta wantaki yona elia afostia paiti taki man ofu dana wafde ta fostia paiti taki man weki baka We uno sama mide giu. yona yep mandi masa gadu be pa misi usende kon Weno, mawamuta igino wanki sama dati bika gamba no to komitimi ama pikidisa ka kontroli bisama ya fosi jo chaimi goki mabaka didi da miweki baka namo ne masa yesus kai sama kotomba kama fin Samo wani waka mi baka Mesti mi wani waka yu baka. Magantan inke mgo bali mi fami ya Joseph Osiba. We wansa ma disete wa woko ma idwanga twati da sado pesi fukwa nyanyuti fu masagadu. Efu wansa ma wani waka mi baka da mutelense efimo. Ibi dei amecha staff dio kone tapo enko wansa ma ikai wan kloisi fu dengo speaking ki bikai bi sama disa lasien libi fu miede sa fende libi ma sama je suku fu kibia libi fin sa lasia libi di masagadu egi. Bika sotu ye pia abi efi nyafa gonta pia ma ilasha libi fu tego fu gwa di bi faya. Da ifonsa ma de shengimi anga mi wotu de na so sefi ama pikidi saka control bi sama ya o sengentu ti auda kombaka we o sifameta kenga uyaye wantu dia umindi ya dina ulasili bi fosi de chanyuntivu masaga do da wande ye ne masa yesu su teke peitelisi anga yakobe senga yohanisi ni dego mongo goyi begi
dat die massa Jesus begi te wan pisi na moy hi fesi da e kontan wan hi ta fasi en ko si se fe benki mala namo wambo so ne tumantang puna mungu tapeta kangin mugu se sanga Elia tu fosting apayi takima fu masa gadu na den saka konde anga ala jende fasi fu masa gadu konya tapu dembe kon eta kangin fade yabo dede we Peter si buya tefu sasia nyata yi masa Yesu sutaki masa na piode ya switi so da meke o meke di masanga wan fu you wan fu Moses anga wan fu Elia ne wan gantongo bari anya wolu kutaki d'ici na mi man pikin limite ke sende kongo nyo mo aliki sa itaki we di masa yeje saka komota na mungo ne wasa bali taki mesti gantangi kongo yepi mianga won kodo man pikin fumba mi be begi den baka man fiu uden be kaisha tako yeye pone entapo gimi madi apoi oh libisama saide meke unai bibiete olanga mi mudia umindi fudagi wete foshusa bibi mi uchapi kinkongi mia ne masa Yesu su kasha takwe puna pikin tapu nya kombun kelle masa leli ubegi ba eke fayo anisi be leli demba kama fien begi wetewe begi da umubegi taki ke witata masa agadu meki ala sansa kole speki yoning meki anyunti fiu sapati ahi gontapu giwi sawa bifano udu funya ibi de ibaka giwi pa don futa ku longa ugidiwe do ayu fesi leche ke favi sefi e gitawan de dogi nga wi pa don tu we begi yu fukibiwi meka wakon ainitesi we ubegi da wokisi usuku da wofende ukokodo da doyo pogyu bikana samade begien ekisi samade suku efende sosevi samade koko da do eyopogien bikaluku son fuya bi pikin da ifon piki fu begi wa fisi wote kwa sneki da ulanga gen kweti we fanga ala fa udeta kwati sama sefi ni usabi fugiu piki bunso da sana utata atapo to begien apa iti yefin ana ugiwe moesino
dawa mwe boko wede taki sawonyang ofu sawowei bika masaga dugu wisking anga libi dide mwenke kosi anga nyanyang luku nefo atapanda dena ikoti gompa ni nyanyang bika masaga de solugude wi libi samano wa waiti moden fono על אחת כמה וכמה חשובים אתם מן הציפורים. Wiondu fusa bokwe de te da libilanga mwenke sama saga dube poti geng. Wefu bokwe de apo yepi, adem piki sani. Danga denga wa opo yepi yu. Weluku den bo mikia ini sabana. Denai woko, denai nai sani fuweitu. Matoko de moi mo salo mo a fosen konu fu Israel konde dibewe ganje de fasi mo ala sama gon tapuya. Daifu masaga duwe de bo miki so moi. Da sana yudi hei mo bo miki. Bikati de esiden matamaja demo keli bisama. Saide meki abibi diwa bia masaga du swaki sodu. Wefi ubibi denke wampiki toi moste si namo. Da usataigi of komande wan kambi gibon fo poko moto de da agopanye sefia inise au gwenke fautaki. Manamo wandei ne masa balgine baka manfentaki Elu fusama jetesi tawang dogi bika abesa mobun den teiwan sitone ne kida de toyaze mwenke fa koliwan tawang kuwa masaga du paside wedanga samisa maiki anyuntifu masaga du ageiwan pikito iside kai mostesi diwan sama pandi ne gong Tiago da bigimo alenta san dipandi de da foye mekenesi foye teke kwa de nothing. Mada fata kide wantu sama jani ja fustain. Weda faisa shidwe nyang anga mandi pikila antimoni anga ala taso tutaku fasisa maso. We miaye mia kofu bumusa mao mi kofu kaisa malisabitaki delibi abu fudai delibi. Taigi wete wantu sani fanyonti fumasaga duba. Mimati unaipi mwamu fele sefi bikabe de bungi masaga du tata fu beteke opote nyanyunti fing fu finda gambunde da gosele ala sayabi pa atamoni gine potima na so anfasi isa kibi gudu amasaga du disatantego fufuma sefi na opo igwanda go fufuding bikape gudu de na pe acho de tu. Wamma bejenya kelikide dibe sikite abe wakabuku buku na tina eti alikaba di wantaku yebe patangule mpotiso amma yao ikombuka bae ibo fasikia Keba masagadu afondo mikombuntu tina eti alilanga gantangi fu masagadu Weda nasigisi de ya wiki abifu okomono weda ukwade ndeide konsupu deshi wakwaki na deimo ibidi gimayu isevi na yo kwa kinadeno bikala kinadi welosiden kaw anga lembulu kifu cha igo dingi wata da umaya nke wambaka pansu fu Abraham didi bi te tinaiti ali la ngastafu da fudina kinadi da tete dite amulosi we ne wan bigi man fu jukkel ki commença yesusu nya ki sentaki
Webu mestio. Samudu fufende alibi futego. Saide meke kaimi bumasa. Namasa gado wambuno. Maisabi de witi ditaki. Yamu wakanga taumang ofumang boti difi. Yamu ki. Yamu fufu. Yamu lei. Imule speki manga ida. We sentendin de pikinege mi olela de witi atenketide. Na sotu. Matoko wansan fika ite di mudu. Gwausu da sele ala sayabi da pacha moni gine poti man da komba ka futo wamba ka manfumi. Mamina wantu tu gudu man. We atanga giwan gudu man fu gwanya nyuti fu masaga duye. Amoma kiliki giwan kamili meti fu do pasa wanana yolo mwenye ke fu gudu man gwanya nyuti fu masaga du. Da sama apoi finde a yepi ya sefi. We sali bisama apoi duye na dati masaga du poi. Onti anyunti fu masaga do dogo ontapo. We anyunti fu masaga du. Anai ko fasi fu sama siangai. Ma dia nyati fu den sama je wakane baka. Wanti okon duo yangi fu si wan fu den dei diamant pikiri saka kontoli bisama ya osi duenke konu. Ti au dai kombaka da o de lechenke te tapu kotifaya king te dogo ontapo ya. Ma fosi dati opasa mi muchai staff anga peng deli bisama du na ibibi amasaga du opoti mi awanse. השמיים כן יהיה בן האדם ביומו. אך תחילה עליו לסבול רבות ולהידחות על ידי הדור הזה. Da taponda agon tapa dotia sa pasagwe sefi sonde fu ampikito isania indeweti ya lasigwe futumi tayu somya paiti takima masaga don akonu fu fosting biangi tutu fu siden sandwe sitidea madiabe siden Mestio samdati mudu we samasaga du buku skefi fu de weiti imulobi masaga du tanga anga hiati ihifi anga hifustan da imulobi tawa isele chenke fa lobi sefi Weno, libiso da yo fendi alibi futego. Masoutu sama yekai, den tawa amise. We waman besaka kumota Yerusalem egwa yeliko foto. Ne fufuma fetiang ya pasi fomi teke nko sineski de defika iswaki asiki paside. Namo baka wampisi ne wapa iti begiman fukelke pasa. Madiasha maadoti nyakoti lontu waka pasa atasi. To wampisi baka ne waman fule ifi pansu die wokwa nyama makelke kompasa. Ne diasha ne chua akoti lontu waka pasa gwefentu. Namo wansa malia sama sefie kompasa. Ni ganchali kisen tenas potu. Ni agona amang, ni ades den sort, tei de moi, tiakaba. Ni apote ne mbuli kitapu, chai gwa walantiosu, ni asolu gwende. Ta de ifing, ni ateke moni, ni agi amandia bialantiosu taki, gantangi, lukwa maya gimba. Efa moni ya asai, da temie dai, da msapayu baka. We da un different di maya idenki libianga amadi fufu mafechange ya, eki atawa nense. Na mandibia vichala tifi. Veno, da isefi goli bibum nga ibisa maso. Meke den pikinege kondo ami, bika anyutiv masagadu de gide sout samaya. We futumi tayu, efu wansama na ibibi masagadu inke fa pikinege bibi sani. Da na upo ido anyanyutiv masagadu. Asama disale speki wan pikinke disi ya mineng, de na misefi ale speki de kaba. Da ini wansama dile speki mi, ele speki sama disene mikong. Da na mo sakafasi wa umindi na dati dia mo gawang. Manamo, di masa Yesus be de kos be fuyele ko foto. Da on be demande be begi moni be do asikim pasi. Oh, sai pasa, so tu taki bigiso. Na Yesus funa sale che pasa ya? Yesus!
Yesuso! Yesuso man pikin fuda fati panzo bichale ati fumba. Sai wani mi dugiu. Deshmi ay fumza shizani ba. Weda abun, sino, abibi fiye piu. Oh, miesho. Oh, mieshi tutu ba. Gantangi fumasa gado atapo. Da famasa is japa shegwede da alapia dai chaib sama be lontwing de be action sans fudu fu fende alibi fu tego so sefi fa be leli dentu so men sani fanyunti fu masa gadu we sakeyo si we de man fu demande be pikilantimoni be tayele ko photo abe de wan tutu gudumang da di masa yesu be pasa da sake yesu wan sente nyasu be goyani wan bon bi ka be kundu moden tawan Sake yeso, saka kwa doti ya wanting, bikati de mimudi ya yosu. Oh, ami yosu? Masa miopati mgudwa mindida mgiden poti mafu. Efumbia kisiden semalanti moni ipi tumisi msagiden foto mo ipi fudati baka. אני לא מאמין. מוכן יחזיר את מה שקבע? לא ייתכן. Wetideye, da sake yosia, di de wan pansu sama fu abalaham, da kwa masaga dubaka. Bika ama pikin di saka kontroli bisa maya, konfusuku de la siwang, chai kwa masaga dubaka. Usi fawe gwa Yerusalem foto ya ye. Da halen sandi den fosti apaiti taki mafu masaga dube taki, foma pikin di saka kontroli bisa maya, opasa tu. Amu chai gogiden lomeni sama je taki fu Israel konde fu dempina. Douala soutu sensa nyangeng. Toyo wata amofuning. Wipien. Gadiokieng. Madufu di idei. Da weki baka kumutu adede. We bakadati ne masa Yesusu angade baka manfin e wakagwa Yerusalem. Da diden ko sube ne aden sama feng pisi te de baritaki seigi fakonu je kong ayan nem fumasa osana seigi fakonu je kong ayan nem fumasa ma wan tufu den fali se mani be jape tay gi masa Yesu taki Mesti, bali den sama fi meke den tapu de mofu. Wef den sama fu mitampi, den ston di jaskin pasi ya ubigin bali.
We di masa Yesu su de kos be fu Yerusalem, dia sia foto, ni chali fa foto kishente nya balitaki. Oho, machali. Efu besi sandi, besa yepi una yuya, fu befende bo, do abio libiso. Ma lati giukaba, defe anti fu kolontu akonde fu, dena apeo diapina, estafu, fute denkiu, anga alde piki fu fia, ala josu diesi meki anga stwanda, joboko te adoti pete, bika masaga dube gwa ukasi, fu teke yepi diawani yepiu, makweti, wawani tekeng. Ni masa Yesu sugo anyama makeliki a Yerusalem foto. Weda ama makeliki be koton wan pesi, pesama be bayi e selisani, mwen ke fu de wan pesi, pesama be mukoma kandi, fu begi angala dini masa agadu. Yo luku ya sama saga lu buku skifi. Au sufu masaga lu mude wa sufu begi, ma wemeki ato wa sufu fufuma. Namo, de mo hei begi mang, anga dele li man fu juweiti, anga ala de gans man fu Israel konde, be sukuna mo fu fenoman fasi fu kieng, fu di ala sama be lobby, go aliki woutu, jabe taki. Namo, de abe poi fene pasi fu kieng, bika, den be fele den somen sama di be jape. Ma, anayin ke jabe waken namo, oncha otak wansani, fugo kagen, meka luma lanti fukonde, kishengo soto. We di masa is dia nyama makelikia, ni asiwan tu po chuma mpoti tuko posensi, anya moni baki. Si apoti umande, fututu meta yutaki, apoti ipimo ala tawa ya, bika ala tawang, pocha saka, dia defanu urugi demo, maumaya, angala apoti fasifing, pocha la sahabi. Sama sende ifudu den sania, sama giya maktide. Meka mi aksi yo ansani fosi, Yohanisa dopuma na masaga do ofuli sama be giya makti fu dopu sama. Weda va mu piking. Futa ki agadu beseni. Da uta ki saido habe bibi. Efu piken taki alibisema da foluku onaki ukiyanga shiton. Bikade mbe shianisi enke wapa ititaki man fumasa agadu. Wasabi sama be gya makti de. Weda misevi na utai yuye, sama gimia makti fu dudensania. Namo, ne masa Yesu giden sama ite wagi sitori. Ataki? Wansa makoti wangu onfing pandi. Nyayu engita pandi gomang, bakadati nyagu wanta akonde. Nyajanda te diden doloifi lepi, nyasino wawo kumafing, fugo teke se doloifi, chai kongeng.
ma diawo ko mango ne de man kisi anda fonti afon ne de senengwe anga soswana ne basi nama go man sino wata wo ko mango ma disi na asefi aselete wan dati mogi de fomen ko che hisking ne de yaken pude sendegwe nyamasa fa gonta kenye sef taki sammudumo we mi osenja wan kodolo bi man piki fumigo de musa vile spekifien ma didensia man piki fa masai kon ne den pak seitaki na piki fa masa di yo agongiwi e koyano ni ai mike okien gete masa na udemo de na man piki ya au fika agongi ma ifu okien da agon ton fui ne di alen po anya gon chaigo ki de saudin ke bachi fa gon ya udu anga de gon mande ne se fe golu ko ngono weno da okiala de man diabe yu agongi tu da yuengi ta sama because kisho masaka du bukutaki aston di mese mambe senke laulaw sani na dati da konton aston futu fa hiosu da sama jokai na asto ya taputu obo kwensiking mai fasito se fika yu taputu da o mas yu fini Mesjo usabita ki desandi taki anga desandi leli na tutu sani bika yuna wan kin libisama ina abito byanga salibisama itaki mayeleli ntutu sani fuma sagadu dataigi osi adefano udufu paya mo ganko unu aluma foto lantimoni efu wa mupayen chai wa moli kongimi sama fesi ange ni maiki ni tapude Agankonu weda umugia gankonu salde fa gankonu da ugima sagadu salde fuma sagadu Mano, a pasca fesado. A fesa peren sama enyambele son de souda. Ne masa yesu su sene peitelisi anga Yohanes igwa fesi fugose kasani fo nyang a pasca pisia. futu mi biangi funya paska fese yanga u fosi mi kya gangsta fo dide kwa mitapu da mina unyame yanga u moye futenki ala sanduwe membe nga fese ya kwa kinfusi ne masa yesu su teko wan kanga wing nyagi masa gado da ataki masa gado gantangi fiye fudi giwi awiya uluko ya uteke da udingi lontu bika fututu mi taigu mina udingi wi moete futenke anyuntifu masaga dudo nyateke wambele waikon nyagi masaga da moy chaka bataki masagadu gantangi fiye fudigi wa bele ya funya dauluku ya disi na miskin dimi gifu wede dau mwedu disi fwe membe emi awinya na mibulu di lonfuede fumeke anyunkude di kyayo konde bumbaka gi masagadu mapyoja tafaya do amasidoya joselimi gisama fudenki ma mampiki fulibisama ya mudedenke fa masagadu be fiti potika batu ma helu fasama joseleng namo dem baka man bigi as den sefi na den sefi taki on defu ya odogi yanging
au mindi ya da sama je sakan se fu dini den tawang ne na mo hewang au mindi ma nya gonta polibi da bashe si do tafa da emeke wo komang chainya nyang kompote tafa agin maulukumi famide nke wa wo koma au mindi e poti nya tafa agiu de na so se fi umuli bien au se fi tu na ona den sama di bedianga mi ai ni den pina nga banotu tenke no we na fudati de meke me pa mi shutaki temi de kono anya nyunti fu masagadu usa dingi makandenga mi atapanda da usa sidonga mitu akono sutu fu kutu den toalu fulo fu Israel konde Masama da sama useli sefi no. Simon Satan adidibi aksi masaga du pasi fu pube yuluku fu wayu inki alisi popoba mambegi giu bibi Simon mati dai kombaka ami da yepi den tawa fu komota nganya bibi Masama be de kaba fu gwangai asta fosu kedo de sefi Petrus fu tumeta yiu aneti ya sefi fosi kakabali da yo lady tonta kia sabimi Dimbe senjo wakapa cha bunyusu sonde mondi sonde tasi sonde kosi ubepina? Kweti masa wa bepina. Mano, da umuchai monyanga tasi, efu nabi feti hou, uselu impi da ubaiwang. Bika awo utudi masaga du buko skivitaki, den telimianga den takwati sama na awang, mukontu. Mestio lukuya, wabito feti hou ya kawa. Weda meke ufika atoli letia. Da dengeyi apaiti begimang, angalele liman fu juweiti, be suku fafu kisima sa Yesusu. Wene Satan adidibi, saka so gwen Yudas Iscariotati, fu go yepi den fu kisien. Na Yudas so, wapnen 12 baka manfu masa Yesusu. Weda masa Yesusu anga de baka manfeng, be gona mongo de kai o lefi mongo fu go begi enke fade gwenti. Uyeya, umubegi fuwa kain dentesi fudidibi fawiniu. Ne Yudas Iscariotu, seli masa Yesusu giden, fudi tenti pisi solu fumoni namo. Manamo, da ayube de kosube, di masa Yesusu bo dedegi ala augi anga takudu fulibi sama agon tapu. Nyabegi taki Ke mi tata masaga do atapu. Mi begiu efiwani da poa ugi di defu mitimi ya pasigi mi ba. Mana nke fami wani ya mupasaye ma mika pasa nke faiwani. Namo, wambasi ya fumasa gado konde saka komota tapu kongenka akiti. Ma ahisa niya bede wantanga fetigi masa Yesusu. En sweti dai konde ke bulu edo padoti tou. Ne jadi ay go baka de baka manfing, nyastaki ala den kaya sibi pi. Oho, asibi we sibi so? We umopo begyo, oso kain dentesi fudidibi fawiniu.
Oh, Yuda Sibia. Anga wambosi eselimi amampikidisa kakotoli bisamaya. Masa usa hali afeti wo ante feti. Umukaba wantenga afeti hotoli yaye. Ni masa Yesu sulanga na ula yesi, nya yesi miti fondo fasi baka. Sayo kwa nga ala feti hoanga koja kon kisimi ke mina wanta kudumanso. Saidi miko abe kisimi dimbe deibi de nyama makelkele lisa mama saga di wotu. Wena juyu do fu didibi wo ko utapu fu du sa umudu. Ni ade baka mafen fi ala we go kibi, den fika ingo wankodo. Na sode kisima sa Yesusu, ne den chaingo na pale sifa mo hebegi manfu mama keliki. Ma Petrus bide chabaka suwi ekon. שמור על הביתם. Namo, ne den suda si chaingo na kutu jali. Ne de pochen wisi wasitaki, ena ko unu fudenju. Da ulukwa moi kozi fa ko unu gimi. Ko no yo poye piwi. Ne Petrus ko ya kutu jali. Nyagos do na skin fire. Ne wan piku mandi be wo ko de lukwen dung nyataki. Asama ya. Na wanfu de manfu ye isusu. Ba, mi asabi asama de. Namo, da den sura che wisi wasimasa Yesus godo. Angala le speki wedini yo. Ishifata mfuka kaide luko sama atapu. Ne wamaluko peteli si dung nyataki. Yuna wanfu de manfientu. Nono ba nami. Ne bakawa yulanga so, ne wasa biging anga ataki de bakataki. Amaya, amusu de wansama fu Yesusu, bikana Galilea sama. Kweti mi asabi amande. Ne masa Yesus da yelo ko peteli si dung nyamembe wantem fa masa Yesus beta igen taki. Aniti ya sefi fosi kakabali, yo leidi ton taki ya sabimi. Asaga ntangi mpadumba asani aso chali isabita kimi lobi den fostenga sama fube tanga yesigi wotu da yati be bonda ibe wani kiden mate den be fi chali da den be begi kayu da ibe giden pardon falo bi fiede masada de kechala tanga mi falo bi fiede pour un photo for me for abati fasi fiede wasmi puden tako fasi for me anga la mita kudo anga ukimasa isabita kimi lobi Ne den sura te fesi tapu, dali nakanga ko fu aksentaki. Sama naki yuso, taigi wino. Taigi wino sama unaki ino ya. So adebu, uchayengwa kutu. We da de gansama fesa el konde, be oli wan kutu, faksima sa Yesus sani.
be taigiwi yuna yepi mandi masa gadu be pa misi ju sama misi mitagi usefi o una ubibi mi if mi akshu wansa ni sefi una upiki mitu mauyeya fanafu no da mapiki disaka kontroli bisamaya osidona letiana sefu masa gadu apia dianga la gantanga fu masa gadu be faita kide da yuna mampiki masa gadu we na let swade leti ke faisi ise fitakide ne dem bali taki oho ay ki masa gadu nga wisiwasi nya dem fia bali ka agen taki amudede so uye sanse fimo fu putaki meke uchayengwa Pilates Adima. Namo, den chay masa e sugwa gaman Pontes Pilates akutu. Zama yadu. Amaya pola weti fuwi. Aileli de sama fuwi sani fuda ide. Mida javene na wafoti na fushi tafu ye. Ay pude sama taki jamu pa ya mo gan ko unu fulo uma futo lantimoni. So sefi ay wakai taki na ko unu fudenju. Ko unu? Yuna ko unu fudenju tu. Na swade ke faita kide. abigia woko yakale apisi wata teke faisha kondo ya nunu akalilea amayana kalilea zama we fadeso da meke kone lo de shikuta tolife ya we dina elo de shija Jerusalem foto ya jo cha ngone Dadi ko unu helode si simasa is waka kodone fesi da be switi gen bika be yefien dana langa tenkaba ensefi be sukufu simasa yi su duan fondo sani da sama de sama die kai baka mafiyo mieta ki du some fondo sani da duan fondo sani gimiosi aile take na ko unu fudenju da na maya na ko unu kaba namo helode si bigin soso masa Yesusu ojo ko unu unaki chanaki uchen kwa gama Pilates baka ne takifa pisikonde ya Amadu na wazani fumu kien. Ememekele ubicha ubida mlo shengwe.
Pour un sama dungo sugiwi eke fay gwenti fudu ibi yali. Pour balabashi giwi daiki amande. Kieng, usiteki yako isi. Ne Pilatus meke de wipen chawipi. Maden somen sama ibali na motaki, si piken kia kolo isi. Namo, ne gaman Pilates taki, da meke masa Yesus de enke fane sama wani de. Nyapu waki man, dide kai balabasi konfi. Ma poti masa Yesus dati, a enden sama ana, fuden spiken kia kolo isi. Ne den su dati duengi wa mafusile ni foto de kai Simon fwa chaya kolosi masa Yesusu. We, chalifu masa Yesusu kisi yo mantene de baleke. Masa we kegiyo. Dingi masa dingi afu. Uma fu Yerusalem foto. Wake gimie. Uke fu sefi anga den pikin fu. Bikaifa nga la laudu de duso. Da diodu omogi.
Namoye, ne den si piki masa Yesu wankolo isi. Pocha mini fu tuta kudumang. Da asania, wakalechen ke fada paita ke mapansa agadu betaki, omeondo yala fesi kaba. Mitatao, giden sama je kimi ya pardon, bikaja sabi saledu. Namo, dade de mai sosoin e wisi wasien. Abeye pita sama, ta me kya ye pense fideno. Den sama je wakali pasa sefi, e sosoin tutaki. Bueno, e fui yuna ye pima funen ju sama. Da saka como na kolos de me ke aussi non. Luku kosia di fiti fu anko unuwei. Ne den suda titi lote pa chakosi fu masa Yesusu. איזה מזל יש לך! ניצחת! Da, dembe skifo sam poti aide se fa kolosi fu masa Yesusu taki. Disi na kounu fu den ju. Den sura se sefi be so soin e wisi wasi o gogi. E fina ye pimantu, dai puise e fino. Ne den chay wan dingi kongen, fa dingi ko chapeng. Ina ye pimano. So ivitaki dati deso. Puise fina koloisi, dai puito. Bia ina ifele gado no. Mianga ye kisne staff dogi di udo. Mama ya adu na wanki sani. Yesu gantangi te ke konu. Membe mi ba. We tutu mi tagiyo. Dati de se fio dianga miaini paladesi.
Da yuya abre 12 yumini deiso. Nya hi konde dongu pi enkena neti. Da dongu ya oligo miti monsani fudi yu bakadina. Namo agande ki gaiding dibe tapa paiti kamba tamo hebegi mang anga masaga dube miti wanton wayali piti dal la futapu chado ticho mitataho gantangi teke miyeye mi poti hainiana ye di masa Yesu sutakiso ne mbo koti adede pi ne jai de manfuden sulati si ala fasani waka nyaga fa masa gadu taki ye amaya no ambunle chopu sama fumasa gadu tu da wamande kay Yosef falmate akonde na fude julanti jabe piki nga den ta julanti fuden kutu masa Yesu suki namo agwaksi gaman pontes pilatis pasi fa puaski masa Yesu go beli ayno wangebi ne gaman pontes pilatis gem pasi da sapatembe do kaba piki somo da kina de fu jusama be okai da diomang gibe ko moto nga masa Yesu akhalele ya pisi wata akonde be gwanga Yosef go luku pia ubeli Ubegi pi misiba usagolu kupede beli asiki informasa Yesusu. Usa konfu ma umesi bika Joshua kina de yokai. ne den dai gwa usu go se kasani anga sumeshuti fatu fulobi na asiki informasa Yesusu madina kina de ne den tekebo enke faju weti taki da soneo manten fuku neren tekeren sani lebe seka anga da sumen shuti fatu nende gona stolo gebi neden sita ka olomo fude wangang asiton dibe tapwen way ko motode diden goy nyawlo baka wongila je shati deski masa Yesus demo nene tampuna pe choko e denki luku sampasa na mo tefu de membe nen tuma tampa den feside den ko siweti fang e koti faya tan uma sama senyo fu konsu kwa libi wan amindi fu nende de wan ade ya awe ki komo to adede u fegete sa be taigu akalle ya abe taigu fadem yo selengi sama fu den ki akolo isi madifu dide abe weki baka umembete ne del longo tagi ne baka man fing ala sadensi Jugo asiton way ko mutuna ge bielo mofu
Askin fumasa ye su se fia japemo. Ne usi tubasi ya fumasa agadu konde tampo au fesi. E kotifaya ye. Nende akisi utaki. Sama senge ufu konsu kwa libi wang. Amindi ifu dende de wang. Madem abe wani bibi taki masa ye isu so po baka. Bibi u. Age ebileigi. Wi masa. Japemo. U bibi wi. Namo peitilisi se fi longo na age biologo luku. Ne masa yesu su soyen sefi atufu den baka manfeng. Ne de longo tagi den ta wantaki. Na tu masa opo baka. Simon sefi sien. Ne di den tumaya e tagi den ta wan fa masa yesu weki baka. Ne wambo so ne gendeng atampa de mindi. Desa maya fa go. Fo fele so. Saidi meke unai bibi taki na midea. Ulukumya nanga mifutu. Na misefi dea. Ukoli miluku. Na wayoka ye. Yoka be ya bibong anga dugu. Kweti. Mahalen sani abe musufu pasaso. Bikana sandi beskifia de weitif Mosesi anga dia paiti takimang. Anga dia psalom singi buku fube mu kompasa. Abe skifi taki. Akono di masaga dube paamisi. Musufu chai pina do dede sefi. Ma baka dide da be opo baka kumoto adede. Da boskopo ya mubale ya Yerusalem te do hi gontapu. Taki ala sama mudaye libi meke masaga du sa giden pardon fuden tako do nga ugi. Yo sefi si taki ala san diskifi amasaga du buku pasa sotu. Ma fosi ugo woko da umutaya iluku akakti mitata be pa mishu. Mi sene kongiu te tiau ko utapu da ugi akakti fu pa ta boskopo ya. עד שתקבלו עוז ממרום. Namo masa yesu chai ngo mungo tapu. Na pe masa gadu opo nchai go tapu ye. Mafoshagwe nya upana tapu nya begi giden taki. Weda meke masaga du se yuye. Masaga du mukibiu. Midati kishala makti futi gon tapu nga masaga du konde tapu. Weda uwakago ahi gon tapu. Da umeke sama tomba kama fumi na ala nasimindi. Da dopu de nyaning fatata nga nefa mampiking nga nefa paiti fu masaga du. Da leli den foli den sani dimbeleliu. Da sabitaki midianga u alateng futena akabafu gontabu na swade Ainya paiti pisa masaga du buku da wele isi taki masaga du taki potika bataki akeleste sibi okong fu pu gontapu ataku duanga ugi. Ahi lebi fu masa yisi sa gontapu ya eso itaki ne na wang diden taki ban fu masaga du be taki tutu. O mententi ondo yali bakadati asande kompasa tu fu so itaki santaki mayesa ebe taki anale. Apaiti pisa ni masaga du buku eso itaki debe ukaya apaiti wandi be defu konde mampiki fu masaga du. Tatu wantaki dembo kai masa yesesi amampiki masa gadu mana ye fasi naski fasi we si asani ya kinki na fasi fali bagonta puya adesi somesi ke maye
agisa ma pardon fu takudu anga ugi chai den ko baka amasa gadu so sefi ya pa misi den fu chai den go anya nyunti fu masa gadu a pochen sefi teke dede fu den takudu anga ugi fu libi sama madi fu di deye da opo baka ko to adede a wini de jo masa yi staki na wansa madi poikien mane sefi dede fen sefi teke libi baka den taki man fu masa gadu be taki awutu fu masa gadu etampu fu alate wan fu den be taki sefi taki yuwutu ba masa etamfu ten ma masa yesu sefi taki taponda angagon tapu ya opasagwe ma mi wutu noicho pasagwe ye we masa yesu sikoye fu giwili bina ala fasi ma jadamba afosi libisa ma be poti nede fanafu eiden fu wakane eji pasi nya sani jadude chai pati kongianga masa gadu apaiti pisha ini masa gadu buku poti taki ala libisa ma dogianga takudu da pai manfu wansama di dogianga takudu na dedeye datu wantaki so wansama o dedeye ye fasi au pachanga masa gadu futen da lechenke fa masa gadu begi abala hamu manskapu fu bon pefia man piking na so asede masa yesus klestes confudede awi pesi en libi adede ya teke awi pesi anga opo baka adede fien emeke amakandi libi fu ibi samadi poti fitone angen kombumbaka da ibi samaje waka masa yesus baka fene pado fu takudu anga ugiye maso sefi den wai komuta pasi ya tego stafu fu masa gadu den de sabi taki jo jangeng na moi ko pesi fien libi angen makandi futego na bun libia anga fi fasi futakudu anga ugi masa yesus egilibi samati de dei disi awantaki fi go waka wan kelki bakana moda akaba ma fi teke tutu bibe masa yesusi bika taki luku mitampu na bakado ekoko efuansa ma ye mitongo nyao pogimi na misakwa nyatini datu wantaki wimudai go masa gadu da ubibi taki masa gadu okon ainiwa tini fugiwi pardon fuogi nga takudu fumeke witon wansama inke fawan meke wode tutu ya mubibi wa wanamo da akaba anga wifustang efu woko anga fafati namo da akaba mawi muwani futeken ainiwi libi anga tutu bibi sama di de kaba fukon amasa yesus kristesi den sa begi wa makiliki begi kai masa yesesi we kanden ke faija pe ide kaba fopu yatigi masa gadu e fa deso tu da isa begi abegi ya takenga masa gadu begi taki masa yeso siba mi abi utanga fanoudu gantangi fulibe wandede na kono isige mi ba da me begi fugi mi pardon fuden sandimbe do jabun mi opa do fu mi atigi yu da me teke yu enke mi yepi man anga masa da gantangi fudi bwangim pardon fuden takudu anga ugi fu mi pa misi yu no dai fika den sani dimbe dini ko wakana pasifi yuwa wan bikana yuna gadu daga antangi ba ay ni masa yesus ni amen naswade masa yesus taki fuden baka man fen taki den skapu fen sabien tongo en sefi sabiden da fu fene abun libi na ala fasi enke fa masa yesus pa misi da mu begi takanga masa gado ibi dei da so sefi ume leisi ofu aliken wutu ibi dei tu ume tagi sama fa lobi fu masa yesusi so sefi umu miti anga tabi bi sama di lobi masa yesusi paki seitaki masa yesus taki akisi alama kicha masa gado konde ataponda anga gontapuya so sefi ajanga wi ala teng futena kaba fu gontapu dak bolong utapu de